Om Swastiastu, Lugerayang Tityang, Nyinaha Angge, Pastan Tityang Komang Prasanti. Inggih para Sarasami, sare mangke Tityang jagi nelatarang materi kelas 10, Indek Pidarte. Napike para Sarasami, sami uning napi nike Pidarte. Inggih para Sarasami, sane mangke Tityang jagi nelatara tigang soro sane wenten reng Pidarte. Sane pertama wenten tegas miwah tetujuan Pidarte. Sane kaping kalih wenten wangun Pidarte. Wangun Pidarte mendaging tigang soro. Inggih punika sane pertama wenten pemahbah utawi pendahuluan. Sane kaping kalih wenten sane mawasta daging utawi isi. Sane kaping 3 pemuput utawi penutup. Pangelimba pengajahan bahasa Bali ring ab jagat dimangkin rumase sayan ngamacikang. Bahasa Bali sampun sayan makeh sane ngawi gunayang. Nenten ring wewidangan formal kemanten. Silih tunggil kewagedan sane kepelajahin ring widang pendidikan formal wantah kawagedan mabasa Bali inggih punika mapidarte. Pidarte punika wantah penyambung miwah pangiket baos ring sajeroning acara sane kamargiang. Taler ring sajeroning mapidarte basa Bali nyih nahang kawagedan irage nganggen basa Bali sane praside kalimbakang ring makudang-kudang acara. Sekadi lomba mapidarte acara wanti warsa sekolah miwah sane tiosan. Mangde alit-alite uning indek mapidarte. Tegas pidarte miwah tetujon pidarte. Kruna pidarte wantah aluh saking kruna pidato. Mawit saking kruna bahasa Melayu pidato. Kruna pidato sampun ngeranjing dados kruna ring bahasa Bali andap. Sane wangun alusnyane pidarte utawi pidato. Pidarte inggih punika bebaosan marupa daging pikayunan sane kawedar ring ajeng sangsarang akeh mangde napi sane kawedar punika praside karesepang saha kelaksanayang. Lanturang Tityang, pidarte inggih punika bebaosan mabasa Bali alus marupa daging pikayunan sane kawedar majeng anak sarang akeh sane matutujon mangde anake sane mirengang baos punika kayun nyinutin daging kepatutan sane kebaosa utawi mangde napi sane kawedar praside karesepang saha kelaksanayang. Sang sane mapidarte kebaos orator. Pidarte sajeroning pangelimba basa Bali napi malih ring ab jagat teknologi sane mangkin maduwe widangan sane mabuat pisan pinake media ring sajeroning ngelimbakang basa Bali ring pekraman taler ring kawentenan widang pendidikan formal sane maduwe tetujon. Utamanyane mangde para siswa uning turwaget mebasa Bali sane kacihnayang antuk pepelajahan basa Bali ring sekolah-sekolah. Utamanyane ring widang pendidikan formal kawagedan mebasa sajeroning materi indek pidarte wantah silih tunggil sane mabuat sajeroning para sisya. Riantukan materi pidarte punika prasida nyicinin para sisya indek nincapang kawagedan suang-suang para sisyane sajeroning mabasa Bali. Taler pinake piranti pengembangan informasi ring pekraman. Taler ring sekolah. Wangun pidarte. Pidarte basa Baline patah sekadi karangan surat sane ketah mendaging pendahuluan isi miwah penutup. Patah sekadi ring bahasa Indonesia, pidarte bahasa Baline maderbe wangun utawi format sasuratan sane pastike. Ring sor pacang ketelatarang wangun pidarte bahasa Baline sane kepale dados tigang soroh inggih punika sane pertama purwake utawi pemahbah
utawi pendahuluan. Kaping kalih daging pidarte utawi isi pidato. Sane kaping 3 pamuput utawi penutup. Inggih asa punika titiang prasida matur, titiang nunaskeun ngereuna sinampura, titiang puputang antuk parame santi. Om santi 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 om.